Abafowethu sekusuke uthuli labheka phezulu umthandeni igcokama elisha Mpungose manqeleketheleka-ke kwi-spring picnic all-white-ke somaskandi-ke laphana-ke endaweni yaseThekwini. Yebo bafowethu, wafike wadlala izingoma zakhe zodumo, ufike waqala-ke wathi njalo nje ufuna ukukhuluma wena wedwa. Wathi asuka lapho-ke wagijima waye eParis. Uthe mesuke eParis wayodla imali yesokisi esandini, ehamba nentokazi uMahu. Webafowethu umthandeni uphefumile-ke indaba-ke ila abantu bancoma amazwi kaMthandeni-ke wadlulisela laphana-ke kumcimbini kaKhuzani umfowabo Mpungose-ke esho ukuthi cha umcimbi-ke uhlonipha kakhulu-ke ingakho-ke abone ukuthi kufanele ukuthi abe khona. Wasememezela-ke nanesimemezelo esiphuthumayo esibalulekile engikhuluma ukuthi-ke sidingwa ama-Red Nation-ke lesi-ke sokuthi-ke nakanjani-ke laphana-ke emdletsheni-ke ngomhla ka-4-ke laphana-ke uthi nakanjani umcimbi-ke uzobe ukhona futhi-ke lo owake waba khona-ke nangonyaka-ke lo esikuwona-ke laphana-ke noma-ke odlule. Ake ngibeka kanjalo bafowethu, kodwa-ke ubeke wacaca ba umthandeni ukuthi-ke cha lo mcimbi uyabuya futhi. Bafowethu bajabula abantu eThekwini, bajabula igcokama ladlulisa inkulumo emnandi laveza ngokusobala le uhlonipha umcimbi kaKhuzani aliwubukeli phansi. Wona mcimbi lo lo ngoba uletha inhlanzeko, kusho umthandeni igcokama elisha Mpungose manqeleke laphana-ke ekhuluma nje engakhonjwa sibhamu, engaphoqiwe, eyisholo nje. Bafowethu inhle lento esiyibonayo, ngathi-ke longaqhubaka-ke ubumbano-ke laphana kwamaskandi-ke njengoba umthandeni naye ekhulumile futhi waveza wathi cha yena uthanda ubumbano emculweni kamaskandi. Lokhu bekukhuluma khona laphana-ke kwi-spring picnic all-white-ke somaskandi. Mina-ke ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo, ngiphinde ngikuthembise embola samakhaya uma kukhona okunye-ke ukushisa bhe ngiyobuya nakho nge-tray kunjalo.